anaso wo sei a wo na wo bru ni nua no wo tiase o but unya de yi wo nya hwe nipa na wuko enti wonfa nipa na wuo na de mfa so na de brew edi wo sika na brew dabi edi wo sika na brew edi wo ka na brew edi wo kunu na brew edi wo yire na brew dabi ni nyina sto wasa hwere but asewu ni nyame ntamu ampa but asewu ni nyame ntamu ampa asewu ni Nyankopon twedi ampo no asewu ne ntam mama 2 weeks ago I think almost 3 weeks near ewo ya akoso ya na me ne apam tase ye temo nka wia ye ka safa de bi ho na obi frɛ ye se Boniface ye yasem ya wo kan ya na akai me se ne maame de ai sa adwo se me ofie na se me bra e wo fie a na me simpacho mini kunu ha ena mini babia so ha se munya me mama nkoda o mama ha ada me bra no afa be ko kitchen wona me didi bia me simpacho sa season ya me wo mu yi mini kunu sa bre wo mini kunu na kan go me sa aboagye asum pacho sa bre wo mini kunu ena sa bre wo nso for the next 5 hours no mini ba enti obi anko ne papa ho na me nko da na fe maloko pro no obi apɛ a little soft life na fe wakoda because on sa adwa we chiun obapa na we so chiun wo kunu chiun wo ma chiun adwuma nso chiun ena wo ankasa wo chiun ho easy yansu ye tue ho ana obaba wonim se ye tue ho yansu ye tue ho afa na wig misha wig we ana atade ben ne ba match ena atade we ana ena ene kra mankasa yi ana ana die manye ni yi ana ena sika no medi sika di gina ana fresh ade ba ma ho na wo tue ho ansa na bi aba be tue ntina da bi ana me ka se ansa na wo bewura aware mu no you need to find yourself first who like say one kasa what so ho ase na wo wutimi say one kasa wutimi handle wo kakra at least wutimi handle wo idiosyncrasies be wo strength and wo weaknesses be it is an say be ma beka ho anasa nkwada beka ho a you will be okay it is a be overwhelmed.
wo no umpese obia ebe mo ye bibia wo awunim se wo ye pese minkom nya dada wo ye a very selfish person wo gine wo nko an ho wo ngine obia ho enti marriage is not for you. Chain ebusa ho question bi say, am I ready to share myself? Am I ready to share my space? Obi wo kura ni space ni kura no. Wo be so obi di mpaboa kura bete ha. Exactly. Ne mpakura no be so obi beda so. Na ne wo kware ayede. Wo ntimi mfa bone nche wo kware ayede. Wo space no ntimi mo obi anche wo kware ayede. Wo ntimi emmo wo bi ne mre yemu wo kware ayede. Ya wo hu adwuma ansa in your singleness no. Na tutu niam bi ne hu say mentally you are ready. Emotionally you are ready. I'm ready say me entertain obi a oba me life ma wo mreye en wo ahoden na ne mreye no say de besia ye bia metimi handle no matter how e beba me yere me ho ne ma ye at the same time ni say me nya ne ma say de me pe ebi a me hyehye me ne ma me ya ahia me hyehye me mpaboa ebi ono nso ba no nya sa na o hyehye mpaboa ono ba bi ofiri ba ne etimi de mpaboa gu ho ne ba bia. Am I ready say metimi I embrace the person's uniqueness? Stranger with different upbringing because environment no more the same upbringing, the same mother, the same father. Minimi kura na yetete wo madi an kura na yedie atade kura so still o madre nya bako na ukofo obi ono kura de wo mewo kura baby oba body but wo mewo baby a o and wonim se de na ne kola brem kura sitie wonim se de na ne kasa sitie wonim se de na osie ne ho wonim na ho ne die ebi kura didi kura wo huru nchansim ebi kura wo make the bed ebi kura sabe wo ye fi ebi kura wonim kasa. So am I ready to bring another person into my life? I feel na me bed discover me SOMPA FM as me discover ni wie na me hunu ni sinta. Am I ready say me boa no ni aye ne kakra because enye say wo hu sinto no ano osesa obi we take ni bed 20 years ansa na de ba kokra watimi agya obi okra 10 years ansa na de ba wati it. Am I ready say onyansesa ye kra no metimi a endure no onyansesa ye at that time onye neat metimi a endure no kakra kopem say things will get better because the fact cross so waka che nipa so wakosua sa de wode niam a wode toto basa me mpane nche sa woka ye no a na wode niam to ye obi we be taking 5 years ansa na de wo ka ye no watimi de mpaboa na to baby a wo pe no. Do you have the stamina, the emotional and mental stamina to wait until it get better? So what me busa all this question now you're ready there, then you are ready to enter into marriage. Na fe etimi abua enti tora bi eduru ho no a na de mi okuna na de mi wo yire na because emotion mu da ho e wo eduru de ya na to da wa bre e bi say de wa ko SOMPA obi ba say de e ba be ko kantama tu be 8:30 ana 9 Anti AKOSUA mpo de ya Thursday no that one na jo eti imagine so na kwene fiada na yapo no esa memenda no eti na esa that she fiada because obra na yakwesi ebe ko kantamantui na adwoa yakotena wa foma no pa besie numre edure numre na bra wa bre no se wanyi obi a wote wase a ono so beje ne share baby bia bi ja wa no enti wa we dira wa no why ususu ne wo kra nyina adwoa kakra me de ba ti bede wono me pa me peje ne pa anso eni akaka duro ah wo sese wo ye nkwan we sa na no pe ma be kire nkwan akukọ nkwan de carrot aye ye nkyere wa akukọ nkwan de carrot aye ya bem MWHO asem eye obi asem jimedie bre na so e wo SOMPA 106.5 FM akra Ghana de chimaima ye ma munyina aha awie yi e bro so se ye di abrabo mo nkomo ye pa adusua na wonim se eduru efie da se na end point moment no e ka ho o mo be ma ya adusua fa ye mpom din ho ne de na mo assisi ye na Dr. Kwaten aba enne yare ate se aye stroke emubuo yare ene ye ba bedi hu nkomo
na anu ya obi frame say AKOSUA me maame anya stroke na no me classmate bi yesu anya stroke ram say eh na dan na yare wei ama na musu say ye eba ne se na yete ne senti ne yepese ye pa adesua eti mo bra asem ye obi asem dwumadi a ye de pa adesua wa brabom ne ye de anamo esisi ye no ena nso ye baba besua de ne ye de endpoint be chance ye wi ana afei story a trendy e wo Ghana be me ya wa bo ne yiri naked e de ma mienu e bu omo adan a so pese won ne da no ba ne so won oba ne so kra wo so won ne jai e na wo se wa frɛ ne se ne ba no o mehia bibi oba ya na watietia ne fa hodi asu ya che no say ye so da telamde an ya che no eno ne trending story nti ne da mani na wono nso e counselor ye ne betwentwe nkomo na ansa na betie san nkomo no se wutie wo mpomden ho nkomo ansa na wodi wanamo asisi Dr. Kwate me mo akwa ba o amejo so AKOSUA na bibi aboko de nyame adaroma endpoint bibi ada ye nyame adom ne ma ekoso pa na Christmas minim se nkrofo be ko break mo so be ko break ana Maybe endpoint there say near dada no AKOSUA break no e na yanka mumu nka break no mumu ni bronya. The only time I ever break near 25th. Okay. 25th of December. And 25th so be see yawada. E be see yawada. Yawada na ne fiada so no ye be adwuma. Okay. Ne memene da ye be adwuma. Kwasi ada de obi anim se kwasi ada. Ada de endpoint there. Ne juada so ye ginamu sa. Mo celebrate Sabbath on Sunday obi anya na home. The only day in the year yenye adwuma 25th. Wow. 25th December. Chesa mo public holiday na mo ye adwuma. Republic Day na mo ye adwuma. Kwame Nkrumah Day na mo ye adwuma. AKOSUA. Farmers Day na mo ye adwuma. Nyina AKOSUA. Holiday bia. Who say? Exactly. Ni wom ne say ya na a lot of times na ban adwuma ye for no. Okay. Some times no holidays no. Eno munya ho de ba. The some time no yeso yet na fia na just say. Ese be hardware. So be sacrificing. Sa pepe. Okay. You know. Endpoint homeopathic clinic there. Abre bia just a Sundays in Kwa. Okay. And after 25th December. Kwa. Next after 365 days a year no nyina no. And 364 days a year no. Mo de mo holidays no apart from Sunday no 25th nkwa. No cre. Bronya nkwa. Mo ko Yesu awoda ye ko kai ni wi a. Na masa ato aso. Na that 25th ni be Sunday ne. Say Sunday the say abom atwedi Sunday that's atwedi no na dog we there as part of my corporate social responsibility no mo ye bibia na me de chance ansa na ye de ne nkomo ye stroke na se mubuo yare no na endpoint mo ye bibi mama ene mema e bia obi this is the first time I will tie endpoint homeopathic clinic e de na mo ye e de mama ne mema for free na holidays yi e bi mo ntimi take advantage na wo momra clinic ho emenya ho mfa so medase AKOSUA mame nchia yetiefo na ahwefo yetiefo juice na endpoint homeopathic clinic these festivities no and as a Christmas eba no near ye ne say ye free scanning e de ma ne mema SOMPA FM scanner obeba endpoint homeopathic clinic na obeba betwa na scan na obetwa no eye for wawo we oba eye for wawo and now say a for menstrual cycle so menses na mayi okay obi wo ha na ne de na twa kra and also obi kra wo ho na o bleed 2 times in a month yes matibida and obi so se ne de ba enchada it will be 2 weeks miss 2 weeks ebi mu ho kra omo ni break omo de na to omo sa abo so me no enya eba na start here what to omo sa popem say the next month ebi a 1 day bi pe no enya for break na eto amusa obi so kra wo ha ne de na ba for 7 days no ne moja no dodo a eba no eno so ya na enye an bi won so insisi so bi wo ha ketwa bi obi wo ni tuntuntuntum obi wo yi clots bebre obi so kra wo ha wa penyin sen for a very long time awo no emba ho de ne hia me pa awo no se wa pe for a very long time obi wo ha and they are na a doctor for ye hwe ne say se wo ware na se wo ne be ma hia mu a ye ma ye ho 1 year 1 year no and no within that time there was a nyinsan eba but after 1 year na se nyinsan maya you can say there is infertility okay inti say wo you obi a wa worry and na be ma atena na mo intention and say mutiri mo pon say mo be pa nyinsan and say nyinsan be free sa aware no aba na say 1 year chi emaya I was say wo tu ho anamo na wo ba endpoint homeopathic clinic the enti e wo say wo ba ne say wo say wo be ye hwehwemu na wo hwe de enti for a whole year
ebi mo ha for 2 years 5 years ebi atena 15 solid years 20 years anyinsan mai ya na wotete ho de na wote ho a wo ye oba endpoint a scan a ye betwa no eye for free okay untua hwe lab no eye 600 cedis na ya te so ama 300 cedis okay na wo de aye lab no eno ye ma emema no so no ye mama kwanya se mo mehwe mo prostate no nti bema ojonso tentem okay bema ojonso no etwitwa si nti obi wo ha ojonso a jonso ne bakakra na ejai na wo se osakọ na osakọ jonso because ofile se bia kem onyoso ne nyina ama ne mai wo ye bema na wo go through some problem na endpoint ma wakwanya se betwa scan no for free wo ye bema na wo bema na mu hyehyew wo de no nyasa wo jonso nko a na mu hyehyew na mu te wo kra na na wo bema na mu hyehyew obi wo ha wo te shopping bi na afa ne bema na ejai obi wo ha na ne bema na no atena no na ensawa bi egu ho nkete bebre eno so yare infection eno your friend balanitis mema mo de mo yare bi asoso balanitis no akosia ya na empempe ne bema oni oba wo candidiasis edano akosia mu no okay no so anya nti fungal infection a affect mema no na say mema candidiasis ne your friend balanitis balanitis wow it is a wunya saade na obo sensawa nkete bi na egu obema na no na eno no eche say infection wo ho nti wo se utu ho na mo okay oba scan e betwa no e free bema ne ho nsuo no kra no entimi mayiye the friend low sperm count nti woni oba hia mu a nyinsen wakọ hospital woni oba na koye se oba no ye okay ba wo bema no wa anye nhwehwemu bia nanso woni oba na hia mu for so long nyinsen ma e wo se wo hu se problem e betimi aba se one free war and a lot of times yana mema na blame man so here no yes na ho my 12 years experience I me work adwuma yi akoso a lot of times yana ye mema na fault wow but remember but hey also ba ne kwaye fertility test your pride e ma ye kwan your ego na ma ye kwan also yare also wow nim pepe nkwamu yi ahodi nim mema ne bi ho ha omo ankasa omo nim ono anim se o low sperm count say problem ne ye ono because na ma no ono ne free no say bia wasesa ma oni oba we tina nyinsen ama okay eno jai kwa fa oba we nyinsen ama but a man nyina so free ni nchen ano mako nyinsen okay nti ono ankasa no ni trimu no woni se o ha no e ko ba bia ankasa ma wanyema ma na da sa pepepe nti se wo ye be ma na sa problem you go through a brain point uba endpoint your your friend say ye confidentiality okay nti no sa niema nyina no nya de a ebi ama obi ate e doctor no kwa kama ni aye bibia ma se ne be ya ye be hu problem e wo ho no na scan a ye twade ahwe sa problem okay lab no na ubetua 300 because lab no ye 600 okay yentimi fa ne nyina ncha wo sa because ye sound so ayen so beboka et lab no de 600 wo tua 300 wo tua kakra wo tua 300 ba scan de free scan de free scan no so kra wo outsider 4D ultrasound we betua be 600 to 700 yeah yes yama for free wow nti memma ene ma from now till the end of the year we start in time because Andrew December no ho no bia de na de akose yeah say December de obia be pu aba ho nti say wo hyase ene ekopem the end of this month oba ubenya kwanya na afi why en 10 na wasore so preko okay the end point homeopathic clinic akoso your mama fa your number no etuja na obi pese ofre na afi yedi nkomo a say dey bia yakasa wi a me pa je number na frɛ na end point homeopathic clinic na watimi afrɛ yare yawo yare manipa ye mobo yare ya dodo je number no mfa ni agro bro nyai trebi say wo come so dog omo ho no omo lab technologist any lab technician no difference wom omo de na lab technologist nti omo de degree atwam kura na radiologist eti kone ye nhwemawo na ye jai say ye mfa 2026 ye mfa yare enko eti ko end point na 2026 no wan fa yare ankwanko ura afinim na wodi mpomde papa akọ eti dog fa end point homeopathic clinic mo numbers 2 no fama ye na yemfre mema ne man nyina ebefre e man beba be che scan for free na mema no so be che scan for free fi so ko twa na bontia enka be 600 700 Ghana cedis say 4D yi ni ultrasound anti dog for number ni to dwama ye akoso ya me da se me pa cho number no ubetimi afresh sia 0244 86 70 68 68 0244 86 86
70 70 68 68 and 0274 0274 23 21 0274 23 43 21 now afre na bibia akosunti me ne dog be wi amesa ma na repeat number no na yemma wo mpomdin kakra by endpoint homeopathy clinic na efa eye adwuma dog se ye ka se stroke anansa ye de akanka se esi mubuo yare stroke eye den ya AKOSUA mamen na wase bi stroke yare no se ye ka se obi anya stroke na tie watwa mu ane se moja anka wosenka ekwa adwene ni mu no moja ne ntimi nkọ adwene ni mu moja bi kwa adwene ni mu SOMPA FM ajasi ye de ye busa obi wo nim se moja kwa adwene mu yeah that's true moja kwa adwene mu yes moja kwa adwene ni mu AKOSUA ye nipadua na kwa ne nyina no ye organs ye ni ya adwene mu ye hwene mu ye num ya koma nankasa kra na ebo moja no eno ankasa nso hia moja ono so hia moja organs nipadua ne be bia no moja kɔ ho wow na moja na ekɔ ho no de niama miensa na ekɔ ho titru the oxygen oxygen ye mframa pa ye home no ne nipadua no eyi free ye mframa ye home no oxygen ye mframa pa nipadua ne hia na ɔde aye adwuma de ye niama bebre wo nipadua ne mu adwene no ehia oxygen no oxygen ne ma organs ne nyina no etimi thrive ye fa na say etimi live so oxygen ni ho a organ na bewu nipadua kwa na bewu ti oxygen ni ho hia ana afei nso se na nipa ye didi no sana nipadua kwa no so omu didi omedua ne omu hia glucose okay sugar all right nti no sana ema nyina no na afei nso nsuo ye nom nsuo no so ebi na moja nim sana ema miensen any nutrients aka bebre no se wodidi anuane no mu no nipadua no eyi enuane pa na se niam pa nutrients no sa pepepe nti no se amino acids se fatty acids se vitamins ahodo vitamin A ekosi K se protein ne other nutrients hu hia copper zinc ne selenium ni nyina no na de on pen was MPM ra na moja nim okay nti moja no na eye transport okay a means of transportation or de sa nutrients ya mabobo so nyina ko ba bi se ko bia sa pepepe nti wo se moja di afrusa na efa nipadua ne mu nyina adwene no nso eka ho adwene ne kra de ne de ehia bebre was adwene ne control bibia se yakoma ebebo adwene ne control se meka sei adwene no na ema mekasa se obedidi mpo no adwene no na yesa na wodidi awie na aduane ne be digest kra no adwene no edi mu akotene bebre okay nti sa adwene ne de se enya moja na je se ohawaba na so ohawaba yes nti obi nya stroke adwene ne fa ba bi no ana moja ntimi ankoho sa moja na ankoho no na che se oxygen glucose ne niam mebobo so nyina so ntimi ankoho nti adwene ne fa ne bewu nti ewu a na dwumadi ankasa adwene ne fa no edi wo nipadua ne mu no na sa dwuma no na ekọ wow nti obi wo ha onya stroke na obo se yese ne fa ba bi na adwojo yese ne fa ba bi adwojo sa ne fa na adwojo no ya adwene no na e control sa ne fa no nti e fa na adwojo no ye sa na adwene no side no e control sa side no nti se sa adwene no ewu a na sa de no ti ebu ana bia na nsa obi wa na nan yes so normally I affect one side of the body na one half of the SOMPA body FM na the woman say adwene no the right side no e control ni padua no left okay sana nyakopon bo adwene no nyame nyansafo adwene no nifa no e control ni padua no benkum no okay nti wo obi a wanya stroke a ne benkum adwojo a na chese na adwene nifa no na mo giant mi ankoho yi adwene nifa no yeah, the right side of the brain no? Control the left side of the body. Okay. And at the left side of the brain also control the right side of the body. Wow. Yes. As if for mumra ye twam for nyini bi atwa ye de kire mo. Yes. Ti adwene na da hoyi. Na AKOSUA de wo mba concern say wo say obi nya stroke a go sana ne kasa kra no na sesa yeah. But ya na nye strokes ni nyina na ya na de sa kasa na eteko no. Eba. Nti dodo na no ye speech center e wo the left side of the brain. Okay. Baby a adwene ne fa na eboa ye me yetimi kasa no e wo the left part of the brain. Okay. Nti so obi
a left side of the brain no stroke no affect wa na chese ne kasa no nso no ebetiako dodo na ya no mo right side adwojo no wo obi no wanya stroke na ne fa no adwojo a most of the time be 95% of the time ya mo kasa no nso kra no na ye basa because adwene ne left na speech no ehwo no ehwo na ehwo kan na moja ntimi anko ewu enti no obi benya stroke na stroke no cry omu mienu akosua ye wo the friend say ischemic stroke okay and ye wo the friend say hemorrhagic stroke ischemic no and say ye kan ischemia na che say clot bi na na times omu nyinya free a doctor for na terms akesi mo bokra no mama yeyem crash e dia asemu ni o doctor akosua most terms yo nipedia we terms de mo obi most of the medical when I use terms na use na Greek from Greek origin this is a Latin origin so a lot of them English anya brofumpo okay yatias ischemia say clot moja to bi akwa se ntini e de moja kwa adwene ne mu na afei no moja ntimi nko adwene ne mu no ntini e de moja kwa adwene ne mu na ye nketenkete pa sa ntini na de moja kwa adwene nketenkete zo hwe adwene na ewo ho na sa branches bebre no ntini no ene na ho nyina bebre nti ye nketenkete it is ntini no sa clot moja e bont waketuo bi na etimi esi no ntimi nkomoja na ntimi flow nko to bo se moja no na aka ekire na fe no moja nko no na adwene na ewu nkakra na ewu nkakra nti a significant portion of the brain ewu a na etimi de stroke no eba ti no ye friend ischemic stroke okay no ye ntini bi ana moja to bi na ekobọ share ntini ni mu ama moja ntimi anko adwene ni pe mobo SOMPA hemorrhagic stroke so ye dey hemorrhagic no say intini e de moja e kwa adwene ni mu apai na afi moja na nke wo se nke kwa adwene ni mu no enyunugu adwene so to bon say obi timi nya accident yes moja enyunugu ni trim na through that na no wanya stroke obi nso e wo high blood pressure na onim kra so wo hypertension once pe obo se na ne nipadua na sha se se etwetwo mpempini ya na intini no na ya na pai to obi wo ha o se ono no ni stroke no obenya no ote se asa de obi abọ na sum den asa wote se bibia te ewo ne tire mu wow na bibia te wo na adwene mu na che se intini no na apai intini ne pai a e de sharp pain e very severe it said de obi abọ wasum omo a ya abọ masum pain no especially military for no omo bo mas obey before you complain exactly say ne ya no say na esiti omo say na omo te no wa tim say bia say obi abo wasuma ma bibia te say bibia te e wo na adwene na say ntini ya ka wo say ka di moja kwa adwene mu na pai na moja na enwunugu adwene mu na mpempe no obi nya hemorrhagic stroke na ya na no ye very dangerous a lot of times no omu e chen omo de ye clot moja to no and also no ya na ne treat no ya na eye den see e be reverse sa damage na no eye den because intini na pai de ye clot no de etimi ma woduro na abaste clot no what's a clot na nane na fe moja na sha asa to aso na eko na AKOSUA de ya na eye hu ne say na say de very important ne say I was say tie 40 ne say so hu ni pa bi nya stroke the first 4 hours very very important. Unipa binya this year binya stroke. First 4 hours no. Very important. Okay. To obi wo ha o say one ne maame te ho e no mudi nkomo. Obi nwa say ne maame ani ano e chia. Okay. Ana say ne maame asa okọ afa asa o balance. Yeah. Na so wo chia. Unya hu ya ntempa wo say wo de ne hospital. Okay. Obi wo ho ne obi di nkomo. Na say ntem e ho na amunum wa asa nipa na ne kasa. Ne kasa na e dane. Esesa. Na se ne nsa no ase echia ekofom na se nanimo so chia any of these signs are the first 4 hours are very vital. The entire important ne say stroke mu ahodo na no ya na ye clot na ye ka ho asem. Okay. Ischemic one no. Okay. Bare 90% that. Enti say esisa na within 4 hours no ye ma waduro bi a etimi e break clot no. Na fe ya ma moja etimi e di sane akwa adwene ni. Tuma na ye ntientia wa yere sabia. Woni nipa ni di nkoma ho ansa na no chia. Woni nipa ni di nkoma ho so wodjojo. Wutu sa ne kasa no se no. Ho na mo na ye ntientia. E be ma no no bi. Baby mo ha omo tena ho emma no home remedies.
obi wo ha no wakoto aduro of pharmacy no de amano obi won so no wafa ne fitiri wakotete bibiduro bi no wayam na wo de ye aduro no wo de amananom no say sa time na wo waste no na cloth no da so ho afi no emma adwene no ewu nkaka ewu mo komo jane nkokora nti aduro ho a wo bon se na nipadua no na adwodwo kora eno sa no ne wo reverse a e cause time na ehia senke de reverse no etwam ti wan hwe ya na sa wo de sa wo be ye bibiduro kora pam wo de fa ne ko endpoint exactly wo de sa wo be ye bibiduro wo de fa ne ko endpoint wo de ne ko endpoint ya ho no a na wo mo nhwa ne ten e kire wo be kwakoye wo bibiduro na wakwakoye ba de fa ne ko hospital first ba de bibi ba ye no ana enu amunu mu a yankase ye pawremere wo so nya doctor AKOSUA hard dream a lot of times omo beba no the cases aya na yenya no a lot of times obebu so omo no omo say ebi kra stroke no see the day before ansa no omo de neba obi kra ho stroke no see 1 week ebi ho 3 weeks 1 month ana omo atene fia me ma no nro ayeye niema say omo ankasa be reverse no anye yiye no omo de ba end point to me particularly and okra no nyame eya adom muti ye a yetimi reverse but ye can say yenso ye adwuma no be ye mre ma ye na won so de hye no ne nkwa ye be ne ho so beto ne ntem be boa me age ne nkwa si wo na ne ho ato ne ntem no e very important say asem ni sipe e wo se oba nti eno nti de wo se ye ne say e wo se ye ma yawofo eho omo health eho hia ye omo mpom den yes eniema etimi di stroke eba no hypertension edi mu akotene pa number 1 okay hypertension na high blood pressure no eno number 1 eno number 1 cause of stroke inti stroke ahodo bebre na we dey go kwa me ko hospital na ni twem madam fubi me do na so won check me BP mame o check it was e was stroke kakra os mame san check bi na sa aba form e jo say ewra pekadi bi na fa kona anopa sorry because onya different figures by phone to say me who say e was through say wo form because it be ba normal na sa conform na sa yes na get way and I'm my point on me here e say oh they check it nkoyi because check it be a different figure I don't cry no dey na wom say empempi no ye check the first one nko okay you see the first reading nko mamu nyusu no okay check here you better check it the second time okay yeah check it the third time all right so you see third readings oh okay obi wo ha oba hospital wa ba foforo no I say I am shishie bi e wo mte so man relax me me peka say me to nyina na me kasa o check me the pressure abedenya figure papa this man me relax normally the first reading ne there yeah na pempi na high okay o ye be to aso prensa o ye to aso 3 times okay it is stroke no say high blood pressure omo BP was no number 1 and mo mutimi nya wow obi o maami ana o papa bi ana o hu nipa bi wo no wo hypertension e wo se mo hwe ni ye mo treat hypertension ni ye endpoint to homeopathic clinic ye di hu dwuma pa endpoint dey hypertension dey minim se mo dey mo ye number 1 mo ye hu adwuma papa se dey mo fa homeopathy so e bo ntimi so wo ho na BP wo ko ye so BP wo soro no akotete bibiduro bi ko endpoint ni ye hwe ne ntema because omo dey e ba hypertension yare na etimi lead to stroke no a wo ye expert ankasa pa ena ba emubuo yare na ankasa no stroke time more than 17 years adok can stroke once omo makoho omo nya stroke die endpoint homeopathy omo ni competitor say yes sansa yare no ene hypertension timisremu a ena ba ko sa low sperm count ndachi bi mema dog ka ho asem ne premature omo na disa low sperm count ho nkomo ba Ghana ne ente da ne enim say yare bi kura ye low sperm counter mema bi wo kura na ne ho nsuo nti yare sabia bi na track record no ekoyie pa nti dog wo say hypertension ye number 1 it because na dia biem onia diabetes nso ni nua da maybe a hypertension be kono diabetes di echi odinachi o ma isantafo nti e wasa wo hu family history okay mabusu yam no say pressure wom and hypertension ne bi wom say diabetes wom a na wasa wo hwe ho yie because one hwe yie our risk of developing stroke no na e cause okay obi a smoky obi onom cigarette bebre say the cigarette no you different forms how modern no
shisha ewo ho ye wo electronic one no I know the empu musie ni nyina no akomu exactly ana alcoholism obi onom nsa bebre ana say can so obi obro nsa doctors ye mra alcohol obetimi in moderation ya na mo kan ye nya nom kra na ye ho ntoye but AKOSUA moderation na ye be kan no ba me tu fu se na ye ja kra na mo ho ntomo because moderation na ebe kan kitu ebe kan ana no kra enya wo hwe because do na omo no nsa say ebe bo menu so ombebo it is aketwa no enya wo hwe nti no obeye se ne obenum ne bebre nti ene no jai alcohol ne nom kra physical activity obi a onye exercise na wanye exercise na wudidi a cholesterol levels ebe kosro utifa kunsa na wonye hwe nti won de ne routine e say obekwa adwuma oba no abeda no odidi ya no wada yes odidi ya no wada anopa no wasa sori kwa adwuma opope no wasa ba fie no wabedidi no wada so that is the routine no time for physical activity to you be a wonye exercise ye ma me mu dwomfo no a o mu free fie anopa tutu to be 4 okotena se a wotefa akosa no oton na de se nipa beba se nipa ma activity bi anim opon wa no wasa ma ne niema so anwumre be 8 obedru fie no wadidi 8 no na wo de ada anopa 4 no wasa sorry and that is the routine oh yes eba sa e ma wo accumulate cholesterol e ma cholesterol e build up wo wuntininim intini na cholesterol e build up no etimi enaro intini na mentini ne yaketwa nti se moja ketwa bi kra bonto a bon se etimi ka sa intininim na kofa stroke yare no e de aba obi a owo ne didie mu on didi yi nti no high fat diet nti nuane aduane die ne de se ka se ye kan ya kire se ne ye ndidi a em se me yesi o se dodo na o mo kra be fu me because AKOSUA se ne ya na ya advice ne se mo aduane die no obo ana se de wudi waduane wo plate no ubeche mu 4 na 4 na wache mu no first part no ebefa carbohydrate carbohydrate ne so ne yaduane ya yedi no nti obi wo ha ne plate no plate ni na ya carbohydrate ba ye ka se chemu 4 one part inform carbohydrate say apamu ye obedi hadia banku me de be president cha waka ho enti banku no ka onsa me de ye che banku na AKOSUA omo onsa se ya ani de ne etu eno na wo se odi ba ko pe omo onsa ba ko a eno na wo se ye kuro mo de pese didi min se tam wo bitimi didi me doctor na ne ho mete ayasemu ye pese didi me ya wo se wante se ne ho kire na ne so o me nti eno no one part of the bowl no and a plate no emphasize carbohydrate no ti fa ne se wo mo kakra bi na egu ho na fa the second part na fa protein na protein no ya na ye ka se wunya akokọ a eye se wunya poultry a confirm je say birds no ya na numu ye because anon srade nimu bebre ya na ye mpesa wo bawi na ntwinam ye mpesa wo bawi aponchinam na preko nam no ana wunya wo fish bi a eye nessa fish na akokọ de ye kama se mre nso na wo pa nwa na wo pa ni nyina ye protein nwa na mre ni ade ene fish ni akokọ no what about salmon ni ade salmon fish ni nyina ye kama red fish no so be form the second part of ubo no na wo plate no the third part are vegetables so no anya vegetables so egu ho na the fourth part na your fruit dog and then I can say me can ma disclaimer ti na say ya na oye bu afi wa be banku ni fufuo enkwan ye gina ho eno anu no ene nam obi kura ho a maame srade no nkwan no guso o pese ani no sa nwa no guso na ne an nkwan be na ni ye ho ya sei sa me kai Jesus ana banku ewura bi ana oton ye kwa because ye niska ni ntino ye say oma ye ni no ani ni na srade egugu ho to osa srade na ni ye srade ni say yare enko cholesterol enko a pepe ntino say utimi di srade we so a eya na eboa be no so no ya na mpempe ne hia sika because fruits and vegetables no asa ne board den kakra na no kura me do ameto eyi anka ba ko na ye 4 cedis and na tangerine foreign one ye 8 cedis ne board ni se ne board said you no so abro 15 cedis enche na atwe ho ite ne nipa no onya ne banku no obi ni fufu a pinti bia da me ne go baby a ne say team no no till the next day so person will live his life na dia na was say wo ma exercise physical activities chassie na imbalance so wonni
the capability say Odebe didi to say the Americana and no healthy. All right. So when you're in Sadia, but so when this cow the Bayer Sadia, any exercise more. And if you walk crowd area cry, Sunny Bayer, a bedroom baby no stroke no, Emma na Emma me bon kai. Yo, Doc, what rich the mupa name him say what be ye ni afa stroke home. Now what say ye ni and in diem ye bet me exercise and so bet me ye the deba any ahwe ye beye where sitremu. What be any idea about him say a bus stroke yarea end point homeopathy clinic. More doctor for near nurse for me who woni pound adaje. Idea about end point was so my nurse for no. Oh, yara now call her said the wura abruchiri. We almost show so crow. Eya we ye among percent ubedin some for the actual patient bia. Edido Mami Musa say obi hwehwe endpoint akira kwan e de na mo betimi aye de ma obi me fa say obi tie ma anti AKOSUA asema Dr. Kevin Kwate nkan me de pa but me ma me wonya stroke adafie be 5 years me nana wonya stroke adafie be 7 years me ba wonya stroke kura da ho be 8 years doc wo mo de achesa no endpoint for e de na mo betimi aye de abo mo. Yo, mame, and now AKOSUA a very good question, because I na do na omo asem busa omo e busa no. Na the woman say stroke no ne treatment and I say ne management no. So when nya biaya omo be nya abotre is very 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 important. When nya biaya omo be nya abotre dia ma stroke patient no ma hwe na eya na yare no eka nipa no so. Because one kasakra na ohu nipa enya stroke no. Say what share or how any atete a wo go through ahomete because nipa no ntimi nye ne ho hwe wo na ajare no o jane na wo na wo feed no enye eye bedding kese no eya na eya ahomete na endpoint nyame adaroma yenya bia wards a ntimi admit stroke patients cry e wo ho nti wo ba na wo stroke ni bi na wo pese ya admit wa ye admit o e ma wo stay e wo ho ebi mo ba o mutimi di 2 weeks na 2 weeks na wo stay wo ho no unya access to nurses a omo nya bre e dia ma na wa fa wondro am sure so asa hyewo because bre so se wo fa ndro na e wo se unya obi a obe administer ndro na ma wo de ndro ne be ma wa no e wo se unya obi a obe kire wo nuane e wo se wudi na fe no wa ye nuane no kra de ama ti yetimi eye nuane ne de ma omo na omo di ya na ye control aduane no ti yenim de dudu a wudi e beboa wo ne nuane krokro a wudi a e beboa wo ana afen so ubenya access to physio center because stroke a treatment no obi a one fa physio anka ho na just nipa no stroke na wo treat stroke no because nipa no ne nerves no intini no ekura ne nipadua no na adwojo ama ne nsane ne nan no adwojo a wontimi maso nti e wo se yesa rejuvenate sa nerves no e wo se yesa ma nerves na hoden bam na se nerves na ewuwo no e wo se yesa kenyan nerves no na fe omo sorry na onipadua no wo se timi gain function no wow nti se ya anya physio na nka ho a na ekoye se massage keka endpoint enya massage keke ye wo fidie ankasa wo ho a oba ye de massage o eye machines na e massage o nti machine no nim ebredo do a obeya AKOSUA ebe ma o nerves ne be gain benyan kenyan machines ni nim se ne wo so ye no nye se wo ye no ya programming to a certain limiter edru sa limit na enya ma ne broso be stop it sane ma nyina no eboa ema obi a wonya stroke no or recover tentem so wo ye obi so wontimi meda ho a endpoint ema wakonya se oba doctor baako ya assign wo to sa doctor no na sa doctor na de bia obebe bia no obehwe wo nti wo keep track of history no onimu history nya sa afi na wo beba na doctor ne bebusa sa de na eye wo biem because what the kan ba ho ama na hwe wo nti onimu history de dada nti wo to aso afri ba bi o wie ye no na afi no wa hwe wo akopem se nyame ba ya adom na oho ebeto wo wow 10 point homeopathic clinic you treat stroke very seriously ye fa na say eye yare a eba enya wo nipa na wonya stroke ne nko na e kan na mo meka abusua ni na no kra because wo de she binya stroke mu nyina oye incapacitated mu nyina so ma incapacitated mu nyina because ye hu enipa bi a ne maame enya stroke a wogyae na dwuma a oye ebetna fia hye no skaba a wogyae dwuma na sei no wo hwe ne maame na sika o mapagu ho nyina no sika no omode ehwe maame no yare the stroke ye yare a ye ni ho agrokra
nti de ye kan se wutu wanamo na wo ba endpoint a enema mabobɔ so nyina no ye de begu akwan mu okay na fe eduro na e wo se ye de ma wo na wo nerves no kenya nerves no abrofo duro no ye ni abrofo duro pa ye de kenya nerves yeah and it na most of the time stroke patients no ya omo mpe abrofo duro no enum no wo ba endpoint a homeopathic medications no nerves treatment and the fundamentals. Wow. A one year the shas ye. Okay. To send nerves no ye Kenya nerves no. Homeopathy no. A koko kra. Koko kra kosia. Asa wo ba na ma wadro na. Empempe no within 2 weeks. Omotimi e shas ye se omo nante. Wow. Nkakra. Na ye physio no so aka ho. Na fe diet nuane a ye be kyerɛkyerɛ wo no. Se wudi so a within 1 month. Ekosi 2 months. Hunipa no bo so be sorry na fe no wan ka say ye ne niema na mo so mo atom onya kwa dog for endpoint location miensa no to yanim na fa mo telephone number ka ho na wo fra Dr. Duboaten wono an be fa oya ka kire nsa na wutie SOMPA 106.5 FM Accra na wutie Dr. Kevin Kwaten wo be ma ya desua fa stroke ho na wo pesa wo di hie bi ba wo fra doctor na be fa na won ko be fa so betimi aboa wo if say said the stone American say bus stroke nerves ni adia endpoint there omudi mutintemo ya number 1 doc from location ne mo telephone number studio my yeah AKOSUA endpoint homeopathic clinic your headquarters no a main branch no e was Spintex shell signboard to baby a wo free ba Ghana afana bia no and as a wo nkran ha now baby a wo free baby no for Spintex car o say ubesi wo shell signboard okay unya sipe endpoint enya yira kwan kra obetimi aba apart from that no so tema community 22 into omo free afienya omo free ashaman omo free importem ho nyina tema ne importem no community 22 and endpoint homeopathic clinic yewo ko na so hotel no ye ne omo ne di nhwani mu pe ubusa umehu endpoint homeopathic clinic eno achi no kuma senso kronoma bo hia ubenya yen Angel Educational Complex no ye ne omo enedi nhwani mu pe na number ye didi dwuma no enye receptionist number de bia meka enye se wo be frɛ na ya ka kyerɛ se wo ene ye ko frɛ doctor aba dabi eye doctor na nkasa ne number enti no dodo na no ya na omo pese omo keep number no kra to de make kan se enye se bibi ye wo sesi akra na wo de save number no efa to ho se endpoint homeopathic clinic doctor yes na de hia dem no ebra wo hia doctor kwantre mo na wa frɛ na yama wa kwantre we number no 0244 86 70 68 0244 86 70 68 and 0274 23 43 21 0274 23 43 21 and endpoint here adwuma make us say kra here adwuma till 7 p.m. okay nti free juada kopem ni fiada so anopa mo sha setembe anopa 7 a.m. so kopem na nyumre 8 p.m. Saturdays in Kwan yeah from 7 a.m. ekopem 5 p.m. Okay. Ti anopa no so. And Sunday in Kwan na munye adwuma. Sunday in Kwan ya adwuma. Okay. E free ne ekopem the end of the year. Ye be ye adwuma saa we Sundays free ma any 25th December e free ma. Ti uba free scanning no uba no waka se wote ye nka e wo Sompa FM. Yeah. Na uba ye saa free scanning na ye ne bi. Ye be ye ne kama e di amount. Obi opese oba ye ni padua no mu nyina so no. Uba ye general check up e wo. Ye be twa scan ye ECG ye labs ahodo bibia wo pesa wo ye bia ba endpoint ye be ye ni nyina de ma AKOSUA. Dr. Kevin Kwaten endpoint homeopathy clinic ene yeti na no for doc ye beda wase nyame adomo a next week no ebre e ma kwan ye besan hia okwa ye chia endpoint adwuma ye fo nyina ne Dr. Duboaten ye da se bi yo ene yeti ye Dr. Kevin Kwaten endpoint homeopathy clinic won de ayaresa papa ene mpomdi abre ne stroke nkomo ne yedi no mesre okọ na wo mo nhwe wo mo de ba stroke anase bia ufa baby na adwudwo nerves no ho hawo no homeopathy ye alternative medicine de wo mo edamufo efiara bi wo ba ebe ma ye education efa ye mpomde ho eti nya ayaresabia no ho asem nko na ye ka wo mo sam bie yani em ye te bibia ase apam transema me na time eba mesha eduro no wunya bia ebetimi aboa wo Dr. Amani ho wie Damani yani Damani betwetwe nkomo de fa hawa esiye na no
asem oba ye be ma ya kwakwache no a ye ba bedi nkomo ansa na kire no me de time heba ene de aka no me de amaw ebra ye tie ye mpom den eho nkomo awie no na ansa na eda amanin beba no time heba mixture duro no se wonya bi no mu a na se wabo wo nipadua pa malaria ne wonumu atu aduane nya wode hona matutu wo no na aboa time heba mixture duro no ba bi eto no bia epi wo ho time heba mixture Dr. Tafrija wase bro bra na yare manipa ye mobo wo de bia na me malaria ba no pa abawia na me hona me ya menumu atu fra Dr. Tafrija 0244417669 0244417669 we eti me de time de agudi me nkofa Elder Amenin ewo ahoma so Elder memo akwa baba SOMPA 106.5 FM Accra Elder na hu te say nyame adom ho ye de me nso no ye de nyame ase pa next year de ye beto nsafro na wasa ba studio ni abonkomo yo wada wuruma enne social media sama e trend de a da ba bia ye be ma no a watam emaamienu na wode bu ne yiri naked na oba na pa ne chow abama se be ma no yakwa kwache no elda mpacho wani abosa video no so me hu de but mate sen ko foka sai na wote no hu sa asem no man kina go si ase but me ye asem no kan na ke se asem bi mu a metimi aka ho asem okay ye bebusa se edie na beba be matrim se wo bebo na yira dagya na watwe ma mienu na wo bu no no oba na pa na chew no wontie edie na betimi ama aba be matrim ama na ye bibia etisa me tiase na mi hunia opeso che ene na obo sa ma wo ni mo na wo so pa etan se afofo bi ba ni nete yeso eton no ma o na wa ba se mi amedia opapa no de ma wo se one ne kwotena ndi ye se awo agye sa me kan ye no etino wo bo ne kwotena edu ri bia so bua na ye so de na ya ade ko ma no ndi no re no wo ni pa o so ni pa ede fa da be ka wa bi a o do ba o tini se o bo ne le ja abo ni man o pa cho ni ti ase e ti so ni ba no be do o de ayo ko na yum kakra e da se en to ba se o ba o ti bi me nya o wa ngode o ni o ba ma ko kwen ndi me ma le bo ye ni me ya so e se bi kwasi afo so awon ni na da o ni ti pen fo ko kun abonje di do akwani en o ye enye you know say you know tokura and you know the minimum say ni na ejina say oya bofra na ebi na papa oya baba na obone ma mi nti onu say oboro nso awale no ebi this are the can say ebanesa and have you kura na obi mu mofra se oye ko school a oye police no o police go no ko bi go fe na papa obone ma me ye kind the my manual ne you chukuni the aquarium sabi na gumun kana ya kasa Elder usi sabio bema obu oba de sabio wo kwase a na wadawru mo ebi mu se ema no nso ye den na omumu ho kwan na one bema ho na bema ebu no na nso wada so ete ho sure bi na ema no oni obia ni ma pai wo ni ma mie wo wo ni se ni kunu na japade ni ade nyina eni se okono ayi gba no on bibi na anya se bibi ni mo obia gba mana eni ma mie ni biensa ayi gba no do onko eda ya ze mi menti bibi na mi menti na ze ni kuno mi menti eni anu kan obi na ma no so no omutimi kan okunu wa mombo na mi ka ze nye ma go be ma bi wo about go few body kum ka je ne bibiri ne mo se ne ma no ya ye won se bi enkoa dokunu pe ena ba so ti bi ni kwa konto kwa odidi na tem ni penim aguna ni mu ase ade sanso na ko prense o mra na ko da na o agency o se ejino ma no ya na sere bia udi mbe bia wo ene uni age padi bia wo ko ejo de sa na bibiri honu ma na ku nanu se ya me ka beri obema bi so ni buafu odi ayo ekota le yiri nu fo ama ashina ka se e je zo de ba ko no o sabi oni aji
asem Matthias elder na elder bebre na nso blame the church say any counselors here mabai any asafo no mu fi say obi wa wariem ni abuse no ne ye ha no a oba no obeka asafo no mfa ne serious asafo no nya ho adwuma o enya hwe nyame beye bompa ye ma no enya hwe nyame beye eti nipa bebre kasa asafo no nso mo ye guilty wo yi ano say and the question is you know hurry up na so na ko heaven na wo wa asumbi eno no aya ne je kirane huma ya ko na ya ko ko heaven o wa na ye ma wa yenu ani se o be be azna no wa ko nya ko bono wa so na se o si asore ndi enye hwe wa ni ebo no anu apai enye hwe na otumusa na se okubu utantansa anye kura ita o mo akwa ba heaven o edi bi de ho se o ye na ebro so a me pinji bi wale bi na asore no so no wo che no nye se o sore ya se me wale onu aso so bo na hu se wa wa tem tu se me kun na o ja on ma na okuwa never so be no nya edi mi de se me ku se awale ne nyi ma wa do ya se obuku paningu obi ada ta hon pai elder de ba ko ebi mu sese ye hwe ne se ema no wonam na be ma hia no aka che o se wo pe wo eya na ye ma ni bebrede se be de me hu se be ma we wo ye be ma papa ebe de me hu se be ma we obema manigye ebe de me hu se be ma we obebo me fi se me ma ni bebre pretende etu oba de obeye ne ho no wo ware ya eye different cra se de ma ni bi so pretend dia be ma no the ring nation nsa no no so na bra ba sesa no enti e ma no yem focus on e ma no afutu obe na de be ma ba yo bi e wonya nware ye afa ni wo betu su na sabi o wankofa be ma bu nsem bi ti so da telam tai bi ni etie ni se ade ni gbo bi no na Ghana for no sabi o ya ye nkumu yi me pe o ana me do ti ma bi no me pe oni se we ya slim on no fe o si da tu jaja abi o sabi o buku e tu pia so mi hu ana me ye hu tete mi ti ma ka je se so me pe di na influence le pe ti hu buku ya no le se hu mo a wa pa ade se me me se kan de na no I know you feel okay. That's what I can do. So what did you want to you or the wa? And you make a check my answer. Sure, Bemana. It's got the amount. And yet, you are the minimum of say, what no, what don't na, and I say, open the idea. Ultimately, sir. It doesn't say, Bemana was going to open the idea. That is Gavin's answer. It makes us my answer. What think I will say of any. And I remember many times and Nibeka. I was yes. Yes, I look at the man or the man or Chevy or if you know your by for Parliament or Casadi or Nico. If you know you do that, say, call Parliament, one for Parliament to be more. As we say, it may say, Tono and Peno, Dono and Peno. We are adding who got with me away. Yes, Dono and Peno. Dono empeno no se wo hia be ma dono empeno no odono ne empeno no ase kire say yes say o think that odono and after so no yes o sorry ya no di ni ma no ana no yes wo go alu unda nyina enti no di sade no am I one ho ohunu ape no ni ko fi yes sir na so ne 19 na be su ene ne ban issue and in the bank. Now we are going to I didn't know many many better. And better. And I say, yes, oh, yes, and yes, sorry, and now say, open no, tell thee, Bakuni, Casao, upon what you now didn't put in a chidia. Or Bano, Benu, so go worry over the man. If you so think, I think, can in kind of say. Senate be a better as I could say. And son, I will do one man. One more person, man from one man, and I say, oh, come back fry. And I don't know why you are for one. I can't be rice, what I'm with you. No, didn't she?
You say so think can say Obama no many better akosia say. Be media no say bia many my radical. And yes there o ka say who na the sister me go. Now so udi na chi there be think manya think no o mu say ni jo ni ba o here you o say you me jo no. Asa na be kiri na na ho so apajo. And yes who wa ka to me ka wa no atoya ma nge say odo na ka there be odada. Nada. There's no thing can say. Or little better. Maybe the be a no. That's a man now. I'm a jar. Daddy. So thing that's all. Maybe the catch to the Yo, Elder, yada say Elder Victor Ameni Yeboah say and so far. Abuja penny. Ameni Yeboah. As it Abuja penny. Akwamu adontin penny ameni. Akwamu adontin penny Elder Victor Ameni Yeboah. Abuja penny. Yo, daddy yada say. Yo, Abuja penny Victor Ameni Yeboah. Ni ene na twehwe nkomo a wabie yani ede afa ho no na ansana yebekọ Kaisa Hagia special local food eduane papa fie wunya bia ebetime aboa wankasa na kasa natural mineral water nsuo no nso wonum bia na ayaw kama na mom na apam tenase na 1 minute pe memmonwura Medimafo Herbal Center tew na no na Dr. Tamoda so se memo aso nte se bra na won hyew Dr. Tamoda so se wo Kumase na wote se omanfo kapoko ase mayira ntibra ene usane ye na oba ye na nkrofo kan yario poko ase mayira atwan wo poko ase mayira atwan wo ho no a ena Medimafo Herbal Center bebien bebo ne nsesen obabo ne nsesen wo di friebu akwa agogo ena oba poko ase mayira ntudu wa taxi drivers no trotro no wo mu nyina poko ase mayira poko ase mayira enti Dr. Tamoda so se ayaresa papa nie apam se say one at the time to yare so no eti eno ye Medimafo Herbal Center eti wotun sa afro se bra no one for time ento yare no so emfa mammo no ma yaresa o se nyame efa nipa mu na sa yare but asase we su de ofa no so ye Dr. Tamoda so o yarefo Medimafo ne hwa o yarefo we de Medimafo ne hwa eti apam chire mu na niema wotimi ye ho adwuma na ye mmoboso na afi o manfo hunu se na fa o namba no nso atudwa Dr. Tam da so aye kana asemi se wote ya wo wedie no mu a woyi firim eno achi enwodwe de efre ni stroke se eno asa ba ho de a ene se ye mado se ye hwan o se ye ba kono de ID canes commercial se de tie bia no Dr. Tam that's what the time to so no ye free ho hypertension kidney problem na typhoid ni malaria de watenete yemfa mfene fichire enu achi no ba ko a sesei ama ye tu ni din e wo ba bia Medimafo no trend no e ya wo a wo san so che enti bema woni oba no we se efiri we momfa mo abubu nkobo adum ni adan monko Dr. Tam da so ho na mo kono ene sa wo no benyina ye bafua mbedi edi badwan enti ka ho na wonene nkasa 0500 72 15 0500727215 and 0244 774 282 0244 774 282 Dr. Tam da so poku ase a mayira uduru ho na oyade ayira na wono ma ewo Kumase nso abu akwa agogo yade ne begogo na ho ato apam dada apam asemu aba yedi hu nkomo ye wo few minutes video ye ba ye ya aya tete ni eji musim ni eji oda telamte ana ndidi ne die ya chine na wo na nim bi odigina ho na wo dim kono etie for mo mra ye Facebook page no SOMPA 106.5 na mo be he oba no ebra enya mo no se de no ositie fresh eti aware na amana ye sei wo bu no wo hwe ase ho na baka se tattoo no aye nya tattoo mo je na ada na ho san etie for ye se mo mo na mo mehwe bro no wa bro no ama ehwa abia sa no ada ni moja ada moja no nanko onenti gay we na se sei 32 years
ne picture na ewo bonkum so yi enokre ena watete se kontebe no woni fa no so we wadress e be pie no no na we nso de odatelem te de aye ne fie ho amana tete awie sa am akone adu no wo sha we ne wa ware abrantie yi because we dey utum se ha no hore de no ye na bai wa premier ni a ohuna no ho ya odatelem te hu no a wokodi na chi no odina betena fie aye ne se de waye no ho no amenhu ye mobo apam amen tiefo behwe abayiwa no na wo oba na fatu hu fo se bema na wo choose no enye wakono bi keke o ya bi o bema na wo choose no na anim apamade ba kwa ya na atete ni se eya na ma no omunim se o choose bema o choose the father of her children mo ne ma papa na wo be choose no ena e ma ni bebre nso nim se said the bear man is sitting and so ban wo be wo ye said the bear man te no ne so ba na said the die ne war ewo nkoda nim nti na so eden a wo be wo aso eden ma ma bear man no e bokoshibira akosufo ma na ba nyame anye wadom na wantete nkoda ne ombe baba ete so mo papa no kre like father like son ye eya na managing say eye makono you are deciding the future of your children and secondly o madache who be replicate nipa na ogina ho be ma na ogina ho be so photocopy se bo photocopy e de a kire say de be ma ogina ho me de ne so nkoda me ensa se ba be ma ya me fa no yi me de ne so nkoda num be wi ase me de ne so nkoda me ensa na be ma we ye hia ne so be ma foforo su ni ban na adwene wei ni su we ye san hia nipa foforo bi otise wei we ye se nka ne die ne ka ne yam no kre sa ba ma bi sei no ye bobi ka ho da bi ye bobi tema no da bi ya multiply ye multiply DNA fun DNA are corrupted e ma ye multiply DNA apro asai DNA oya masam DNA oba akoshibra DNA who be multiply intina sansem no that's why wo ho no na se nnentia na se wo hye mema ye omo ye masam ne ade a ko tracy ne family background ko hye ne je ne hwe na ne papa eye saade na polygamous no kre na onu so ntimi fight because I battle so wo be do ho ye fight ukwa nina mu nyina bia o ware miensa o ware nan o ware num etie wo je nim eno so obeye Kristo ni nti obeye one man one wife nenso but ahode no ode be ni ho sunsun pe ho na membe anti DNA eti wo hia nipa no wo bo asum wo sa be ma ye be ma foforo be bo yasum dabi multiplication because the seed na wo mu no ni seed na ebeba eya na man nim de enko ho se be ma na me hia se akosia me hia be ma bi wa hwi wo ye koshini but ono na me pe eti sa won na wo a wo san de wi ene koshie abase nyame anya kwada na dom obefight ne papa battles no one fight no ne papa ayi nsawe no ene ma fa na ono be ko sa ko se antimi a na ono so ato aso se ono antimi a meko ono be ko ne papa de ansa na obeko ne de abraho sam no obeko ne papa de tutrobo so ango ansa na obeko ne de da be na obeko ne papa de awie na obeko ne de ono so kura o sasa ne papa atro krono one multiply the aba or be fighting because ne papa na fight you ade ne sesa wo wan fight ya apam ekum ya sesa wo kono se wan ko a nkura na ebeko o mo beko no double yeesh nje so control it me fan say wo last problem when a mad da basa say wo deal with it end with you what's the same na papa ye masem so wo jai prekope na koda no wusi se mo wako okon no ya wofo no ya bata ayi ya maame no ne ya papa no maku bebre wo ha o mantimi anko eti akoda na aba na sinto ono beko eko na da ho twen no na owi ono so ba beko na bra bokon je ba sa ye wo nkon eti e besre man se yesre mu o se u twan ade nkon onkon ne se kon no onkon eti misra o se u sia ba ma bi na hu ni suban a hu se ba ma we se wo multiply ni DNA na se wo multiply ni gene na se wo multiply no bi ye nya ni photo obi wo ha se odi ni DNA ni wuo
eno kwa se bi babio dabi eso odi wu eni kwa so ba bi anyema no nti won so pese odi ene ne nka ye be mapa ne ma odi ene ne ma ewiase papa no kre ewiase a wo ni wo de hye asomdwe wom wo ye ntokopefo nipa boni ni timodinfo kromfo ni asa kwa wunti ye bere nyina ani o no kre when dealing with the battles the banner de na be double it won so wunya hu the pattern of the bloodline no asase anontem asase na wo ko from nkola brem wow te wonum say eh sa konofu ya me hu ye de me kon na se me hyase pa abam ye mfansia wasema wo de bema osoro na bia ma aminio osoro na bia ma nti se wo kwa akohia no aya scan no amo scan ne scan ne ba bia scan no etoda wo asa wo de asem bi di agro na ne bo afu no wahu no ya ne koko e ba e che tsunami no kre etumi tam television na do show usika o de to ha bo se wafa na ekrotrofo apam ye fancy na ukunu ye kromfo o se be wo kromfo asama ye de Jessica soma akora de koto ha asama ba nyame hu ye mobo tiefo ya de bob rasem ye obi asem no esi na Professor Kobla Bochi ono nso e de for God and come to Jumedie no aba koso atie SOMPA 106.5 FM migiri se ne enkoma ye di from endpoint abreso ene elder obusuan panyini amanin ene de mene apam di ye no wonso de beba obra na aboa ye frem yakoso agwa ju betimi frem yakoso nhyira na eno achi Jeremiah Simpson ohene yere ena feso Augustine ena social media no hwe akiri edem nyina se endpoint homeopathy clinic Ghana had you be in say prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na e endpoint homeopathy clinic anase e kidney e liver problem wo fa baby e na adjojo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo e ma ne mema mo pa wo e ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjojo kidney problem prostate de eye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma bohia e na akra hanso so de wo mu ginamu ankasa e wo spintex bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic a obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274